Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byose tubagezaho ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo nkugezeho amakuru agezweho, akaba ari amakuru yibanda ahangaha mu karere k'ibiyaga binini. Ariko mbere yuko tuyatangira, reka mbanza nsuhuze mwebwe mwese mutwumva muherereye muri Kongo, abari mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuhuje. Muri aka kanya kandi ndongera gusuhuza mwebwe mwese n'ubundi mudahwema kutugaragariza yuko mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Ni amakuru rero tugiye kwibanda cyane cyane ku yari kuvugwa muri aya masaha, akaba ari amakuru ari kuvugwa kuri iki gicamunsi, cyane cyane yibanda ku mirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 wongeye gutana mu mitwe n'ingabo za Wazalendo bakarwanira mu gace kitwa Shonyi. Turagaruka rero kuri iyi ntambara, tunarebere hamwe kandi amakuru ari kuvugwa ku kibaya cya Rubaya cyafashwe n'umutwe wa M23 gicukurwamo amabuye y'agaciro menshi cyane. Aturebere hamwe aho ibikorwa byo gucukura amabuye bigeze, ndetse na buryo ki abaturage baturiye utwo duce bakomeje kwakira ibikorwa n'imirimo ya M23 muri ako gace yigaruriye. Reka rero mbashishikarize kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi mukarikandaho. Ntimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Ni amakuru rero tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ku mutwe wa M23 kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024 biriwe mu ntambara n'umutwe wa Wazalendo. Akaba ari intambara rero yabereye ahitwa Shonyi. Shonyi rero akaba ari kamwe mu duce tugize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero iyi ntambara ikaba yabereye mu gace kitwa Bishusha ndetse na Bukombo. Akaba rero ari muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni amakuru dukesha ikinyamakuru Kivu Morning Post cyandikira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyavuze ko societe civile yatangaje ko umutwe wa M23 waje kuba urwana n'ingabo za Wazalendo, ngo bikaba byatumye kandi abaturage bo mu gace ka Shonyi ndetse n'ibindi bice bihegereye birimo Murimbi, Ruya ndetse na Swagara, Ngangi ndetse n'ahitwa Kanyabugezi bose ngo babashije guhunga muri ibyo bice byabereyemo imirwano itoroshye. Akaba ari imirwano rero ya M23 ndetse n'ingabo zo mu mutwe wa Wazalendo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho mu yandi makuru ndakubwira ko mu bibaya byitwa Rubaya, aho umutwe wa M23 umaze iminsi wigaruriye amabuye y'agaciro ahacukurwa, ngo ubu ngubu igiciro cyayo kikubye gatatu, ndetse abaturage baho bakaba bavuze ko bishimira ubuyobozi bw'uyu mutwe wa M23 ngo kubera ko n'umushahara wabo bakoreraga wabashije kwikuba inshuro nyinshi nyuma yaho mbere bakoranaga n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abari muri FDLR ndetse n'abawazalendo, ngo bakabakoresha imirimo y'uburetwa. Babahemberaga amafaranga y'inica n'ikize ugereranyije n'uko bari guhembwa kuri ubu ngubu n'umutwe wa M23. Abo baturage rero uko bigaragara barerekana ko bashima ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwageze mu gace ka Rubaya, ndetse bakaba banahamya ko agaciro k'amabuye y'agaciro by'umwihariko nka koruta kavuye ku madolari 30 ngo kagera ku madolari 70, ngo kubera ko mbere bayagurishaga n'abayiba ndetse n'ababaga barashyizweho ngo bajye bayagura mu buryo bw'amagendo. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bitangaza benshi nyuma y'aho umutwe wa M23 nyine utangiriye intambara ukagenda kandi wambura ibice bitandukanye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu ngubu uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenzura ibice birimo Nyiragongo, Bunagana, Rucuru, Masisi. Mu duce twa Karehe bari ahitwa Minova, ndetse bakaba bari no mu bindi bice nk'ibi ngibi bya Rubaya ndetse n'ahandi.
na za Sake hose murabizi ko bagiye bari muri iyo misozi. Kuri ubu ngubu murabizi ko bamaze umwaka urenga bagose umujyi wa Goma, binavugwa ko bashobora gufata isaha ku isaha nk'uko babishimangiye ku munsi w'ejo bundi basenya sisiteme yose y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero ari sisiteme yagurutsaga drone z'intambara zagabaga ibitero ku mutwe wa M23 ndetse zikanifashishwa mu gukusanya amakuru ajyanye n'urugamba mu ntambara bahanganyemo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari babo. Ni amakuru rero akomeje kugenda ajya hanze agaragaza cyane cyane intsinzi y'umutwe wa M23 maze igihe kinini uhanganye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano rero mu minsi ishize yari maze igihe cyane cyane ikomeye mu gace ka Kanyabayonga, ndetse bikavugwa ko bashakaga no kwigarurira nyine umujyi ukomeye wa Butembo. Byose rero n'ubu ngubu bikaba bitari byafata icyerekezo. Gusa mu gihe tuvuga ibi, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zo binyuze mu witwa Joao Lourenco, ni perezida wa Angola uyobora uyu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, byavuzwe ko ngo yatangaje ko agiye kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwinshi mu rwego rwo kugira ngo barebe niba bashobora guhashya umutwe wa M23. Ni amakuru rero yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Rwanda Tribune cyandikira mu Rwanda, kikaba cyatangaje ko perezida wa Angola Joao Lourenco yatangaje ko bagiye gukora uko bashoboye maze ngo bakongera imbaraga muri operasiyo bafite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero ari operasiyo ya SANDF yohereje ingabo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ingabo rero z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zahawe ubutumwa bwa offensive cyangwa se ubutumwa bwo kurwana n'umutwe wa M23 bakawurandura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi rero bakomeje gukritika iby'iyi misiyo bavuga yuko idakwiriye, ngo cyane ko abakorerwa ubwicanyi ari abakongomani, ndetse abashaka kwirukanwa kuri ubu butaka nabo bakaba ari abakongomani. ngo bikaba rero ari ibintu binyuranye n'amahame mpuzamahanga, ndetse cyane cyane n'ihame ryo kurinda uburenganzira bwa muntu, cyane cyane uburenganzira bw'abenegihugu, cyane ko umutwe wa M23 wakomeje kugenda ugaragaza ubushake yuko wifuza kuganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bakemure ikibazo gihari cy'umutekano, cyane cyane gishingiye ku kuba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari babo bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitandukanye byo guhohotera abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho mu yandi makuru nuko hanze ya Afurika tukugezaho ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiriye uruzinduko muri Korea ya Ruguru, aho yahuye na mugenzi we w'icyo gihugu Jinping. Bakaba rero bagiye kuganira kuri byinshi ku mubano w'ibi bihugu byombi wanakomeye cyane mu gihe igihugu cy'Uburusiya cyari mu ntambara n'igihugu cya Ukraine. Intambara yakomeje ndetse no gushyigikirwa n'ibindi bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi. Ni intambara ya Ukraine rero cyane cyane bivugwa ko yaba yahuje Jinping ndetse na perezida wa Russia Vladimir Putin. Bakaba rero bahuye nyuma yaho hamaze igihe havugwa ko iki gihugu cy'Uburusiya gishobora gufatirwa ibihano, ndetse hari n'ibyo bashyiriweho ariko bakaba bavuga ko bishobora kongerwa, ndetse ibihano byabo bikaba bishobora no kwiyongera ku bindi bihugu birimo nk'Ubushinwa, ndetse n'ibindi byagiye bigaragaza yuko bishaka gukomeza gushyigikira iby'iyi ntambara nubwo babikora nyine mu buryo bwa bucece. Igihugu rero cy'Uburusiya biravugwa ko cyashyizwe mu kato n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ariko ibi bihugu birimo nk'igihugu cy'Ubushinwa, igihugu cya Korea ya Ruguru ndetse n'ibindi bitandukanye byo ngo bikaba byarakomeje gukorana n'iki gihugu, ndetse bikaba bigaragara ko nyine bikomeje kubona inyungu zikomoka ku mpande zombi, zaba izikomoka ku Burusiya ndetse n'izikomoka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abambari babo. Ibyo ngibyo rero bikaba ari ibintu ngo bigomba gutuma ibi bihugu biri mu burengerazuba bw'isi bifatira ibihano ibihugu birimo nk'Ubushinwa, cyakomeje kugenda kigaragaza ubushake bwacyo
bwo gutera inkunga Vladimir Putin uyobora leta y'Uburusiya. kuza imbiranse esheshatu zikurikiranye zirimo abapfuye, zirimo abacitse amaguru, zirimo abacitse imitwe, byose byari biri kuza biriya bitaro bya Kakatindo bya Sebeka, niho bari kugenda babatwara abenshi, niho bari kubatwara b'inkomere. ubwo leta ibonye ko nta kundi rero bikora ikoresha atirari irarasa noneho kuko yarashyiraga hirya inyuma za Mubambiro, amazu yo Musake amwe bayarashe barayasenya, kuko ibisasu hari byarengaga bikarenga hirya inyuma kwa Madimba bikajya inyuma, hari ibindi byagarukiraga hagati bisenya ya mazu ya Sake, amazu menshi ya Sake hino. Ubwo ni ya mazu ya Sake urenze kuri cya kigezi andi bahinga aho yose bayashize hasi, bayarashe yahiye mu muriro aho umuyonga. Munyumvire icyo gihugu kirengera abaturage, aricyo kibirinduka kikarasa kigasenya amazu, kandi akaba aribo bazanabirinduka bakabesha ngo ni M23 yarashe, ariko uyu munsi ho nibo bayirasiye kabisa bikumugaragaro. Hari akandi gashya kabaye, barashwe ejo bundi, bararashwe mbe muhire, barasayira BM bayirashe ihinduka inyuma, mwarambwe ngo yitwa Sabasaba, ya bayita abatanzania bayita Sabasaba. Ejo bundi barayirashe bayirasha bango ni drone ngo yabiyahuzi ngo niyo bayirashishije, ngo mbega ngo yireta ngo ntago wenda ngo ntago ngo bazi aho izi mbaraga M23 iri kuzikura kabisa, ngo kubona igisasu kiza. Bivuge neza. Yego bivuge neza, uvuga uti kuva baraswa mu Isake bari muri ya nama nayo yivuge. ndiho narindi kujya kwanza natanga podete z'iki cyumweru cyose, ndi butange neza uyu munsi, none nkavugira kiriya gitero cyabaye kwa gatatu. Cyo kwa gatatu cyo ndakigarukaho kuko n'umwihariko. Uyu munsi rero agashya kabaye rero, barashwe abagerageje kunyura Nzuro, urahareba hirya inyuma Nzuro, kira gice cyose cya Rakevere kirakontororerwa hakurya, nta muntu ukorosinga aho ngaho. Naguye ngo bahindutse nka ya njangwe imara kunywa Viagra, kavuga ati njangwe yambeba, njangwe irihenge kwirongora, naho ngakinira ku kamashu kazi kari wikindure umuntu yafashe undi mujosi. Ngarutse rero harakuri ya nama yo kwa gatatu, ariko abantu bamenye ibyo nama byari byagenze bite? Yego, abasirikare barahembwe ba leta, FDLR irahembwa, barabaza rendo nabo bahereza dukeya, barangiye bwatero okay, kugira ngo tuye gushimisha umuyobozi wacu president wacu. Unavuge ko ari two twatumye bateza imyivuru mbagatanyo muri Goma. Yego, bari kurepinga abagore. Yego. Noneho twara dufaranga baremaze kubona, hari igihe abantu banasinda bagasinda nabi, baravuga rekanze bajya kurasa, aricyo gihe bagiye kurwana. Noneho urareba hari ku station, hari hejuru ira station ya Sake, hejuru kuri karagasozi ka Matsa, karagasozi ka Matsa kariho mu FDLR uhare, ariko mu FDLR ntago bajya bamukoraho, bajya bamwihorera, kuko nuba bamurashe aha bari nk'agakingirizo kugira ngo ajye abona uko akurura abandi bagenzi be. Noneho kubwo butasi buhari baragiye ati muratewe, abandi badonginga ako gasozi ka Matsa. Urebe uramugezi bajya bavuga ngo yunyoshirira amenyo, harimo akayira karimo hirya inyuma, usa nkaho wigera ku majagi, iyo uhagaze aho ngaho kuri uwo mugezi ureba imbere ubirindutse mu buryo bwawe, harimo utuyira duhari tw'inyuma tubirinduka k'agasozi ka Matsa ugakareka. Wamara kurenga ya mazu ari aho ngaho, ukaba winjiye mu kintu cy'umukenke gihari cy'isovu mu majagi. Harimo utuyira rero muhire, utwo tuyira n'utwo dutarasha aho ngo barakubwiye bakurira mbusha aho ngaho. Cya gihirire cyavuye i Goma, cyavuye mu Bambiro, kirakumanukira kibaza kugeramo hagati, igice kindi cy'inyuma bagiye kumva mva n'inkuba ziri kubakubita, barabakubita kuko nta numwe wigeze ugera kuri ako gasozi ka Matsa, ntawe ahageze. Uwarokotse yarokotse gana hirya inyuma, abandi bose bamwe bafatirwa aho ngaho. Ariho havuyeho n'inama y'igitaraganya yabaye yateranije abajenerali,
baragenda bahurira mu bambiro. Ya mana rero ya M23 AFC, ya mana itemera akarengane, itemera ko bwoko bupfa. Havamo umuntu arabwira ati murabizi hano hari inama simusiga, hari inama simusiga hari igiye kubamara. Atanga location na donation zose. Ewana bagiye kumva bumva inkuba.